la kinong rap ki trash da met la bat sngi henry habala dai pat kapor ot dai kinong khayi ki bayo ban kamai bon shat nak oms app jong kinong rap kani ka jing sa sim kabu kinong rap kala pau per thai ha ka jing yalang balum da kinong rap hathan roj ha ka sing sa jan jong tayo ban wat ya gilat kilenti kumno ban yakun ya ka te ka jing sa ban ben nakal yang kinong rap kila pen pau ba borok sikata ka dor ukubi ka poi tang lai tingka bat lada kiu e ru kan long tang san tingka ayo hasan cha dengan sen ya ka rap cha dengan thung ukubi yo sola ni ha ban sum da karam na ka bang la siu ni ka karam ne se thlen atapin ni sa sa put ka karam ban ni siu ban na ban ta ka cing sedang cumi ban sen ya ka rap kem chu tentangnya lah tentang pisah ban tekstur. Saya ingin dia pisah. Habang dia yang kubi, sita yang kubi dia lay hajar tengkar. Nana hendak hap sampai sidil. Karena hajar ni lah banyak yang ada ar hajar sidil. Ini pendak dia kecil rawah yang hasil. Lagi ingin banjir kau. Habang itu kalau kubi, habang siapa kini kecil karena kawan berbor ke tingdu kia tu dem. Haoi di mana kai koi kia. Henry tang nak ada paspa. Kawan lah ban tenda pembiang yang tinggal wakai yang hidup katia. Kata perupam ban pembiang pembiang pergi cong iru. Kak khasan khatri wajar kowe kebubai. Ikon pergi cong iru san demut. Ibadang dong kami yang tak mobai. Hatung seeng dia pisah. Katakan kungi kipai jong rep hang dia ngapen pau. Ba karena sisa kecing kecing tengku kecing imcini lada kasorkan kam nan ban kecing isnai nak bentar cini kinoret barang itu lain tengka saw tengka san tengka kador kubi hatu lada kani kador kejai ne akan dikeberukom kancia ayu yang ikut kinoret tempera petba rumai dibayarkan dulu ya kadek ne ya ada kabar kabaran Yumla akan medor. Balai kecil kami. Hati ni kisi kita ada san spa san pau yuria si paket kata mentah. Hendai spa san pau dan si hajar nilak banyak ikoria katu kat ni. Bandai ban jaine banyak ang siapa sorkan. Baka sorkan kan ban kata kecil sorsen nak bentar cing ikum kipai orang. Biang spesial lada kasorgar kam snap yak ei kabagino repti perta ginawa wanang garandin ngom jadi paramoga nyemang yami jakmat bag na ya wersu ya ginore kam kutta hani apro kimdei batahak roy malali tharam tang sini thajawa terder di mobiar mo person ginore pti babun hapchala jeni hami thalaya Hadu ratusan persen dia ginurat. Kita namni sekmak pada kesorka. Kam ringi ke bagi dawa pengunurat. Yang nanya min sekmak watin tor satang. Bala kaling kajuria kacu tupai ba kasorka kalau penduk ya subsidi nadok mensua. Mentang bohong ba kasorka panpa yang ini ginurat. Dak organik, mila persang organik, lada lek dak organik, mila terkong, tang batit kau sikilom ya, mentangi ada kamat, persang, Baka sungkar kan lek biang ya kanai kakam, lada klem kayu ya, klem kanai ka, depai ong sin cumi, ngemla batim mengikum kenarat, bara kenarat, ontai tang norat kan, lado norat sosau, lado norat keba. Hiram kam yang ini kasbok dawai ngam nakaliang dunga kum unarap ngaut ya kasulkar bakle subsidi na ya kane ka dawai sbok ka organik lada ka organik ka kasulkar pen da ka organik ni kinorap pilatar pang menta kayurian nak sanpa ko syaka sia Hendrai nakal yang uba kinsing lensiang ubala syakot kerpang banyak kun lang ya katai kajing kinong ram
ulaong. Bahabaya keren bagi parlok na Guwahati batru nagi benta jong karilum jantia kabagiatu kalong. Bakador ukubi kapoy hadu arpusan nilai pautingka shikilu. Nakaliang jong ula kular ban yat lengkat bat kipat ba banyak kon ye kate kejingsa sim kabu bat ban pensngoru syaki bor sarkar bakan tuklar lang. Menungkang dalam hagaday bat ukubi dan memir na po kauti yung may parlok junga umaruri ubasa iterikan nang kadar jong ukubi hapo kauti galang kumlo wang handa kadar jong ukubi sikilo galang laipo turka dan hadir saifo turka ndai tang data na yisang bat wang banying junga upang ka sa jantia hapak umkyang nama utip yang kejiran bagai itu pengaruan hande bat utip pengawan nagbata kicing kinong bat hande ngakali kabar jong kupi siya kyang dapat kado kani kyang na thai pitep kadang dende hapa ka jala me khaya ka jongi upay na kumno hagader ar pusan taka sikilo hande hat hanno kuno hat wat kithan di kejongi pai kado lada eru santaka mkishu kadedor berkati lebih pada kirain daga kembali cepo hakarep kerang bat da people school people yaki college yaki kron hakajing nang gingstak dari daga rep kerang dai nandai bat nang ta susul ngakwa menang yapi dah hakajing yai lempi jong pigunawen Laso benang, lada ni pai hak yuria kumang mene, kene ke yuria kapoy hadu siujar. Bat si hajaru, si tom banyo, ki ang lalut ke yuria. Dai nambay. Bat mensura kadam tang sanspa lanan rusta santo, lada ngambakla hak itu gitu. Bat ngadang laponu, bat away upelok jama, napapati, ya kene ke yuria. Kiang bagane ke salams, kayat Nanti na kawasan sa susar. Kami kuya jangti daban hagatan krisis kebagian hapsi dibrak. Ang pangrat bilit jungi sagad no pindang im sagad no pindang kersan yang ini kamrat jangti lada galang hagadi galenti. Tiya gani na prada nang ipi kumla kado kanam kutang hakatendang jing sawa. Ya kani berkatan akan download bakti jimbakli kebagian ke responsibility. Ini kedua Chief Minister bangin ay to kijito hanor kami. Day banay kayura kumbaga julang hakipor muswa. Bat lebaga sarga kansa. Ladagan kan banyalang paita. Bagin hiyal, bagin kiyaw susulong. Naga banta kabit kabiang jompi. Lada pisanya iya kajiran kajapi. Rengkat kajikasan. Nginya dan lang gibrapin kre. Lada galangsa hakan ni kato. Kundang mana yang batu ya kena keciki ya sibuk ya dan kecil betul nama kedai kapal kapal tanggebek ya dan ki pulis ya dan kita kini kita betul naan yuki tengah biye lagi kiwan tem betul ngale hak Islam ki arjasan ngalaksakan hati pulis ngalaksaban ngalaksatit laga mentale naga bentar jom nawat hajaka bikin kiam yang batin pom yang ngamsaway ladap yang napa ada pasal ni kata keleti datang ke jindasan ke cumpi bapun ay mersel tundua yang parapat bangin itu ni kekam lembah ke jindasan kesampat hak sarkar lagar syamnem yang kata kesor ke tendang jin sawa ke dengi keranang ni kesampat hak sarkar rengi ladat tet ya ke jinkam pipli rengi ladat tet ya ke jinkam Kisnaw na pusaw, lingla keren niya tadi. Ito siyang mapipat ba? Bapin ay magsin maka, tadi ke jinstang. Renga saban ang ipi, bapetang sipit janmit. Batang hakinig asli, nangay ublay, unpan sa askar ya kasurka. Ublay kikamba, lang bagani ke lang tungi. At ikot kubor, di social media kinlong, kisiti, siya kasurka. Badehan ni kesokar dan syam meeting ke agriculture department ke syam bajingerang bat principal secretary jong garat karyang kinsyam bajingerang ban perkhat ni lembaga ni kecing sawa dan ni kecing dawa kecing na po tunggu bat
no swap tuan nek ke sarkar kan ya snong ya ka jing e jong pi pai da no